zahvalio bi se i na inicijativi zapravo za formiranje koordinacionog tela za bezbednost u saobraćaju, da pozdravim i sve uvažene ministre i članove vlade, odnosno saradnike vaše u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ovo jeste jedan zakon koji je opšte karakter, odnosno da kažem jedno telo koje će koordinisati situaciju, ali koje je možda dobar predznak ovoga da vodimo brigu o građanima i da predstavlja jedan dobar, da kažem, i socijalni aspekt vlade, da vodi računa o svim elementima društva, države, odnosno svim učesnicima u tome, a to je zapravo naš narod i naši, kao što ste rekli, najmlađi stanovnici, odnosno građani. Ovo je stvarno od dubinskog značaja, obzirom da ste vrlo strukturno formirali, pogledao sam sastav komisija, znači one analiziraju sve, odnosno pratit će celokupno dešavanje što na putnim pravcima, na infrastrukturi puteva, ali i na obezbeđenju i, da kažem, pratećih stvari kao što je, da kažem, vozni park, praćenje spašavanja, lečenja, vođenja računa, analize i tako dalje, da bi se u stvari ovaj broj koji je ovde dat, koji je izuzetno veliki bio u ranijem periodu, stvarno sveo na jedan minimum. Pozdravljam u svakom slučaju ideju da se ovako nešto formira i drago mi je da su brojna ministarstva uključena, što je potpuno logično, jer mislim bez takve jedne strukture od prava pa do prosvete i zdravstva vi ne možete funkcionisati, mi ne možemo funkcionisati u pravom smislu.